تماشاوان ما دستیا تندرستی کانتونا طبقه جی ناوندین تندرستی جه کوچبرین کانتونا عفرین و شهبای را وکریه ده ناو ده گروپک جه بیجیشکن پسپور پیدوین تندرستی و هر جورین درمانان پیشکی شیوان دکم. تواهی خدمت تندرستی با آوایی کی به برانبر تیم پیشکش کرد. تم افتتاح نقاط طبية لاستقبال رفاقنا واخوتنا النازحين. مناوندên tendrustiyê ji bo malbatên xwe yên ku ji kantona Efrînşehbayê koçber bûne vekirin. Di navendê de beşa destwardanên lezgîn heye û her kesî pêşwaz dike. Em rojane tevahî xizmetên tendrustiyê pêşkêşî ji 300 heta 400 kesî re dikin. Piraniya nexweşan êşê ji ber sermaye zêde dikşînin û di encamê de kulbûnên cuda الجم وان دردكevin. هر وها بشكي زاروكان و نخوشين هندرين جي هيا. عربين امبولانسي جي حاضرن. دما كو بيوستيا مبوان چه دبه. المشفى اذا كانت هناك حاجة له.